صليت وجعلت رسالة وأنت تجعل من شئت سهلا لنا أمرنا فهمنا دروسنا وانفعنا بما علمتنا أري درس أنكم نجتوا له كفي قوسنا الحمد كو يو صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة أنكم جلد في سبنا دول يعني تقول الله يسبحانه جيادون haajuji makko ɗin ko ɓuri mo moƴƴande o wi'i yusannu liman arada amran min al umuri al mubaha waltabasa alayhi wajhu al khayri fihi an yusalliya rak'atayn min ghayri al farida o wi'i ko sunna wonande on faandiɗo haaju e haajuuji ɗi makko ɗin tawa mo faandi haaju goo e haajuuji ɗi tatano neɗɗo on no faale heɓude ma waɗude tawa noon hino jillondiranimo e muɗum ko honɗum ɓuri mo moƴƴande ɓe maana olanna ande ko waɗu gongol ka ko accu gongol ko ɗum ɓuri mo moƴƴande haray no waɗa ko sunna wonande on ɗon yo juulu darɗe ɗiɗi te tawata hina darɗe farilla hina julde farillaji ɗin joyi ɗeɗo ko darɗe ɗiɗi o julta walaw kanata min assunani rawatib o wi haysi tawi ɗen julɗe ɗin laatiki koye sunnaji jokkodirɗe ɗin e farillaji ɗen aw tahiyatal masjid ma hara ko julde hiwrango juulirde nden fi ayi waqtin min alleyli aw innahar e waƙutu wo waƙutu mo yani on tigi haaju on e muɗum foti ko jemma ma ko ñalorma o wi yaqra'u fihima bima sha'a ba'da al-fatiha o jangay e ɗen ɗon darɗe ɗiɗi kala ko yiɗi ɓaawde o jangi fatiha on o jangi fatiha e darnde nden o gayni o janga ɗon kadi ko yiɗi wo e alqur'ana on o takka e fatiha on o yahana darnde ɗimmere nden kadi o waɗira noon si o gayni o waɗa hon ɗum ثم يحمد الله سبحانه لفتي وجرنا ويتا الله وحمدنا يتا الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وجول يدعو النبي جو الله مجمع كسيون يمود ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري سيوغيني دندو او دعاء متواتا امام بخاري نفلي إمرد حديث مجابر رضي الله عنه في اللني قال كانكو جابر أماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستغارة في الأمور كلها وين لا رلات نكن عندنا منكو ويتكون استغارة إفيا كوجي أمن دي فو مجي يوم ورلون دو كما يعلمنا سورة من القرآن حكين قتين لا نرر أنه ينت دون أكبر الله يسوب أنه مكبري ممجندكم نلا رنو جنة نورن صحابة بين جو يكويتي استخارة وانا بجنة رينو بسمورة القرآن يقول نلا رماك إذا حم أحدكم بالأمر سيقول يمون همري فياك وفعلا ما قلتم فليركع ركعتين يرؤ يعني بمعنى يجول در ديدي من غير الفريضة هرينا جلد فريلهم راني ونا فنا ونا الانصرا ونا فترو ونا جيج ونا سبك ونا ديدو ثم ليقول رفت يوي أسوغيني جلد دندم اللهم إني أستخيرك بعلمك الله من دبر ما سبنا قلن ما هم بتقلن بمعنى دبر ما سبنا قلن يا سبرنا غندل مانغل واستقدرك بقدرتك ميدو دبيرا كاتان دين كاتان دما دين باو دما دين وليران دين دون واسالك من فضلك العظيم ميدو تورو ما امور دي برال ما ماونغانغال فانك تقدر ولا اقدر ان هدا حتني ممي حتنا هيهوند وتعلم ولا اعلم ان هدا عندي من هيهوند مي اندا وانت علام الغيوب انكو اوني غاندو ويرني ديدين كو ان اندي كو ويرني كو سودي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني
allah si tawi hiɗa humɓe pellete hara hiɗa humpiti siɗa andi tawi ɗo fiyake an ɗo moƴƴere anno e muɗum ka dina an wa maashi e ka gurdan an wa aqibati amri e ka sakkitode fiyake an on e ndumura ɗo aw qala ma ɗum filliɗon o maaki ma nelaɗo maaki ajili amri wigol aqibatu amri on o wi addi e fillaygo wi ajili amri ko ɓuri yaccade e fiyake an ɗon yani fiyake an yawɗon wa ajilihi e ko neeɓi e fiyakuji an ɗin tawiɗa andi ɗum ɗon no moƴƴaninmi faqudurhu li newnanan hoddiranami ndumuradu an ɗo wa yassirhu li newinanami yani hoddiranandu newinanami kadi ha newo ara sattali summa barik li fihi refti barkinanami e ndu muradu an ɗo wa in kunta ta'lam sai an allah ida hum ida andi anna hadha al-amra sharrun li tawi ndu murad ɗo ko bone wonandelan fi dini ka dina an wa ma'ashi e ka gurdan an wa aqibati amri e ka battane fiyake an on aw qala ajili amri ko yacci e fiyake an on wa ajili e ko neeɓi e muɗum yani ko adi e ko sakkiti fasrifu anni awa tawi ɗum ko bone an wonanaylan e ɗiɗo fof ka gurnan an wo hay ka dina an wo nda ɗum fuɗɗoy ka dina an e ka gurnan an awa fasrifu anni pottin ɗum e an wata wasrifni anhu min kadi pottintinami e ɗum ɗon harami ɓattaki ha mi heɓa on bone waqdur lil hayra hoddiranami moƴƴere nden haysu kana nokku ka nde woni wo summa ardini bihi refti yiɗinami konko hoddiranɗami ɗon mi weltora ɗum ɗon mi jaɓa ɗum ɗon qala o maaki kanko sahabajo o maaki ɗo wa yusammi hajatahu on tigi innita fa haaju makko on ay yusammi hajatahu inda qawli o wi o innitay ɗon o jammita e haaju makko mo faala on ka o inta ɗon hadha al amra ka o inta ɗon oɗo fiyake ko ɗon o wiyata hunde kaari jum ɗon o jantoto hunde nde o faala nden nawi tun hadha al amra o feƴƴa ko won ma'ana so wi allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al amra bi ma'ana hunde kaari ɗo yo wi hadha al amra wala wiide hadha al amra ina no ndu hunde kaari ɗo hadha zawaji hadha safar hadha wa hadha ɗum ɗo nde hunde ɗo o wiya ɗon allahumma in kana hadha al amra ka o wiyata ɗum ɗon ko ɗon o wiyata o toɗɗoto muradu ndu o faandi ndum do inni ndu yo allah subhanahu o wi walam yasihu fi lqira'ati fiha shay'un makhsus o wi sellali o wi e jandugol e nder ɗeɗo julɗe uma ɗum e o istihara ɗo hay hunde tata ko hertinade wiyetende ko ɗum ɗo jangete kama lam yasihu shay'un fi istihbabi tikrariha wono tawir noon kadi hay hunde arali ko tata no selli e konguɗi ɗin fi fillinnagol kadi oɗo du'a yani wigol mu waɗay mo laabi tati ma yeeso ɗum qala nawawi imam nawawi maki yambahi no hani an yaf'ala ba'da al istigharati ma yansharihu lahu o wi no hani nde neɗɗon waɗata hande kadi ko tata ɓernde makko nde yaajani hentani ke wo e fiyake ko suɓi kon fala yambahi hana an yata'ammada ala inshirah hara o tewo noon o inna ko ɗum ɗo tigi yani woni ko mi faala kon hara ko on ɗum noon ɓernde makko nden no yaajani ɗum kana fihi hawan qabla al istihara ta ko ɗum ɗon ɓernde nden wonno ko faala ado o suɓinade o ɗaɓɓude suɓinorgol allah ko ɓernde nden ɓurno tutade wona ɗon ado o wadde ɗum ɗon hana yo wiw be ko ɗum ɗon tun o watta joni yo accu ka allah subhanahu wa ta'ala suɓanimo ɓernde makko nden yaari e mum ɗum ɗon o suɓo ɗum hara o fiɓanoki o wi a miɗo wadde istihara on kono ko fayda faale an on ko hunde kaari o accu allah hoddiranamo ko o faala kon o wi bal yambahi lil mustahiri no hanani on waɗɗo istihara on tarku ikhtiyarihi ra'san o terto waɗugol ko suɓi kon hoore e fiyake makko ɗen nayi waɗɗum ɗum hoore wa illa si wona fala yakunu mustahiran lillah haray o wona laataki hande kadi suɓinorɗo allah bal yakunu gayru sadiq wurin o wonay mo goonga fi talabil khairati e ɗaɓɓugol suɓanede fiwa fi tabarri min al ilmi kañum kadi e pottitorgol e andugol ngol wal qudrati e kattanɗe ɗen bi mana o accirali allah haray koko allah andi kon e kattanɗe allah ɗen hayin haray mo waɗi ton doole makko ɗen e faale makko en wa ithbatihima lillah e tabintinalngol e gandugol ngol e koddoyon ko inni anta ta'lam wa anta taqdir on haray
ɗin ɗon ko ɓe o tabintina ɗi Allah so tawi woni o suɓike ko o suɓino kon ado wadde istihara on ɓuri tabinti fellitude ɗum ɗon haray o waɗali accitirgol ɗin ɗon wona tabintinalngol ɗin ɗon Allah subhanahu wa taala fa ida sadaqa fi dhalika so tawi o gongi ɗum ɗon tabarra min alhawli walquwa haray o potito hande kadi o accira Allah feere nden wo doole ɗe wo accira ɗum Allah wa min ihtiyarihi li nafsihi o terto ko suɓori kon hoore makko ɗum ɗa o accirana Allah subhanahu wa taala ta ko on suɓanimo salatu tasbih julde subbun hinago an ikrama an ibni abbasin ɗuttinama oɗo maketeɗo ikrama o ƴetti abdoulah ibne abbas qala oɗo abdoulah ibne abbas maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lil abbas ibne abdulmuttalib makani wonande oɗo abbas ɓiɗɗo abdulmuttalib nelaɗo makani ɓe kañum bappa muɗum ya abbas ko ayyo bappa an abbas ay ya ammahu ko ayyo bappa makko ala utika e accatami okke ala amnahaka accatami mi okke kadi bi mana accatami jonne mi okke ala ahbuka e accatami nelde mi yiɗane ala af'al bika 10 khisalin e accatami waɗane ɗo geɓe 10 iza anta fa'alta dhalika so tawi an a waɗi ɗum ɗon ghafara llahu dhanbaka awwalahu wa akhirahu so tawi a waɗi ɗen ɗon geɓe 10 ɗin haray Allah yafantoma bakkatuma on bonnere ma nden adiide o e sakkitinde o wa qadimahu wa hadisahu ko ɓooyi e muɗum e ko watta fewn kisan o wa khata'ahu wa amdahu ko tawata afalju e mum ko tawata kadi harayi a tewi e muɗum waɗɗa wa saghirahu wa kabira ko fanɗi e muɗum e ko janɗi e mum yani bonnere ma nden junubi ma ɗin junubu tosoko ma junubi jano wa sirrahu wa alaniya junubu suuɗiɗo e feeñuɗo 10 khisalin o wi yani geɓe 10 o wi an tusalliya 4 raka'atin ko nde juulata darɗe 10 makan darɗe 4 taqra o janga fi kulli raka'atin e kala darnde bi fatihatil kitabi simore fatiha nden ka alquran wa sura kañum e simore fa iza farakta min alqira'a so tawi a gayni jangugol fatiha o ga a gayni a jangi simore go a watti ɗon o toɗɗaki simore nden o wi fi awwali raka'atin ka darnde aranere faqul wi'u wa anta qa'imun haray ɗa dari ka gayniɗa jangude ɗon subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar 15 marra o wi o ɗiɗo konguɗi tati wigol senayi wodani Allah yettore nden tabitani Allah reweteɗo e haqiqa ala ko wona Allah ko mawɗo ɗiɗo konguɗi 4 wiya ɗum ɗo laabi 15 summa tarka reftituroɗa noon waɗa ruku on fa taqulu wiya wa anta raki'un harayɗa waɗi ka turiɗa ɗon 10 laabi 10 o wi waɗa ɗum ɗon kañum laabi 10 ɓawde gayniɗa subbum hinali ruku on summa tarfa ra'saka refti ɓanta noon kañum kadi hoore ma nden mina ruku'i morri ka ruku fa taqulu ha wi'a ɗiɗo konguɗi kadi 10 laabi 10 summa tahwi sajidan refti suuya ko a sujjuyɗo fa taqulu wi'a wa anta sajid harayɗa sujji ka sujjuɗa ɗon sa gayni subhana rabbiyal a'la on wa anta sajida 10 wola ɗum ɗon kadi laabi 10 summa tarfa ra'saka refti ɓanta hoore ma nde mina sujudi immode ka sujudu fa taqulu ha wola ɗin ɗon konguɗi kadi 10 laabi 10 ka jottiɗa ɗon summa tasjudu refti sujja ɗimmum ɗum fa taqulu ha 10 wiyaɗi kadi laabi 10 summa tarfa ra'saka refti ɓanta hoore ma nde mina sujudi immode ka sujudu fa taqulu ha wiyaɗi 10 laabi 10 fa dhalika 75 fi kulli raka'a ɗum haray konguɗi ɗin ɗi hawray ɗo 75 darnde kala ko kongu haray ɗi woni laabi 75 si ɗum ɗon suwama laabi 4 wa in istata'ata si tawi woni hattanama a taaqanama a wawi an tusalliya nde juulata fi kulli yawmin marra e nder ñallal kala ñallal wo ñallal etoɗa juula ɗum ɗo haysko nde wotere faf'al o wi waɗu fa in lam tastati si tawi a hattanali a taaqanaka a wawal ɗum fa fi kulli jum'atin marra etoɗa jumare kala juula ɗum ɗon nde wotere fa in lam taf'al ma hara ko nenna ɗum imam Muhammad ɗum filli ɗum ɗon ka musnad makko
salatu tawba julde tububuye an abi bakrin tutinama abu bakr radiyallahu anhu yarli allah won e mabbe qala bimaki sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul bimaki benani nelaado be jam'i kisi woni mudun maka ma min rajulin yadhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli ala wo e mono bonna bonnere ala e gorko o ma ɗum ala e neɗɗo o ɓayno wona rajulun on ɗo harano wawi yettude gorko o e suddiɗo ala e neɗɗo o neɗɗo mono bonna bonnere refti o daro o laɓɓintino ha no hani laɓɓintinorede noon o refti o juula summa yastahfirillah illa gafara lah refti o toro allah yaafuye yani o insino ka allah yo allah yaafomo o bakkatu ɗo si wona allah yaafotomo summa qara'a hadi l aya refti noon ne laaɗon sa jangi oɗo aya wonɗo ka suratu ali imran aya 155 ha aya 156 allah subhanahu wa ta'ala yewti walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun o wi ɓemɓeno golla bone golla ko waɗata saaɓe heɓa bakkatu ma ɓe tooña hoore maɓɓe sabu faggitagol junubo ɓe janto inde allah ɓe mana ɓe andita allah kisanka wonki maɓɓe ɗen ɓawde ɓe waɗi ɗum ɗon on ella ɗon ɓe toro allah insinede wonande bakkatuji maɓɓe ɗin ɓe toro allah yo yaafo ɓe bonnireji maɓɓe ɗin o wi'i noon ko hombo yaafoto junubu ala yaafotoɗo junubu siwana allah mo allah yaafi o yaafama yo allah yaafo en bakkatuji men faɗiren o wi ko homɓe noon woni ɓeɗo hara wona deppitotoɓe ɓen e hoore bonnere nden no wadde bonnere nden ha gayni ɓe andi ko bonnere ɓe deppiti e ɗum ɗon kadi ɓe jokki ɗon e waɗugol o taw ɓe waɗi ka falji ɗon tum ɓe tuuba ɓe toro allah yaafoye e ulaika jazauhum maghfira ɓeɗo joddi maɓɓe nin ko yaafoye ka allah allah ko yoɓirtaɓe koko ɓe adimo koɓe torimo kon yo yaafoɓe ko yaafoye ɗum ɗo woni joddi maɓɓe ɗin ka joomi maɓɓe si feƴƴi yaafede on kadi won ɗum wa jannatun tajri min tahti al anhar ɓe wattane ɗon naadede aljannaji ɗi tata canɗi ɗin no ila hellale muɗum khalidina fiyara ko lutta ɓe nder ton rawahu abu dawud wa nasai imam abu dawud wa nasai wa ibnu majah wal bayhaqi wa tirmizi wa ɓeɗo fof filli wa qala hadithun hasan imam tirmizi maki o hadise ɗo ko moƴƴo wa rawa tabrani fil kabir bi sanadin hasan imam tabrani kañum kadi filli ɗum ka deftere makko mawne nden e tugorde moƴƴere an abi darda ko itta e abu darda anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wonde annabijo ɓe maki man tawadda'a kala on salligiɗo fa ahsana al wudu'a o moƴƴini salligi makko on no moƴƴiri thumma qama fa salla rakatain hefti o immi o juuli darɗe ɗiɗi aw arba'an ma darɗe nayi maktuba foti ko julɗe farlaɗe aw gayre maktuba ma harayna julɗe farlaɗe yuhsinu fihinna haray mo moƴƴina e majje ruku e sujuudu fof no timmi e khusu e yankinare fof no timmi e majje ay yuhsinu fihinna ruku awa sujuuda mo moƴƴina ɗon ruku en e sujuudu on fof e deƴere nden summa stahfara allah refti o tori allah yaafoye yani o insini ka allah o wafara lahu allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo e hinna e makko on en toro allah subhanahu wa ta'ala yo yaafo en wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Gracias.